Kakasi Students Union KSU haringkat Karib Hoi Youth Federation RBYF Umsning Circle hakamiat jong kaatarik ujemang kilayo ban bat shibun wat kimender ki belasong hakawi katrok bat ki batmu ban rongru syapo kajela klam ki kot gisla ki babyang kiseng kila syamru bakini kimender kila pen Kenya kaan Interstate Migrants Workmen Regulation of Employment and Condition of Service Act Arhajar Katway ka KSU ba ka RBYF hadin ka jing tokit kinalet ban IT no e kini ki mender syaki pulit ka umsning police outpost panne ka badon kam ka kumki kendan an ba kila pen ken kini atli ki seng lingba kani ka kirwa kila maham jore baro ki bajumulian ban kedob bat ailat ki mender ri ban wantrong pe ai klam kot klamsla bat kila ongru kinum map henry ban le ya ka badon kam Halor ka jing wan langba ka trok jong gini ki mender mo kina kliang ka RBYF rengkat ka KSU layo ban-ban igini hapo ka musling kane ka po bypass di ngasropat nigi paradok prasna para kasi hadu menta ngene dona jinge kacai berujui kala jandu no kane belai be bidang syapat ba bidang kuapat ba ki menderi kina wan ruk si mandruk siapo di sinong itau jungi aga jelab jungi de dalile nang liang jungi kaseng ina mailat kum gine bagin nangja nang ne sakmat bat ginang trace to miru ban dalile kinumdan kum gine ki bat nangit kamru ba nang liang ika KSU ba ka RBF kin trace tom bat dalile ru ginamla ban tolerat ikum gine jakam tang kumbaha po sibnai hadin ka jingwan jungi chapo infiltration antakan ne ki barjelangi layo atkam kai kane kai ka jumbat ba data truk ke wan sapori kasi jungi de kane ka penpau ba ka tungko hadu mata kadang yak kadang long de kane mongsu bangin batai ke pida ka suntur pila ban peti kiwan sanen daka truk kai ka jumbat